Pa vi ste, gospodine Kalmeta, spomenuli jedan dio te priče. On se odnosi na onaj manji dio, a to je onih većih građevina, onih građevina koje su na moru i onih ljudi koji zapravo imaju dovoljno novaca da riješe taj problem. Najveći dio ove priče se odnosi ipak na objekte ljudi koji nemaju puno novaca, na dograđene objekte i na poljoprivredne objekte. To je ipak najveći dio tih objekata. Posebno kad je riječ o 150.000 nelegalnih objekata u poljoprivredi, to su većinom kojekakve štale, mali poljoprivredni objekti individualnih domaćinstava. Tim je ljudima 64. mislim je li sve legalizirano i od te 64. se dalje nastavlja raditi te štale i ti poljoprivredni objekti. Nikad niko nikakvu građevinsku dozvolu za te objekte nije tražio. To su mala poljoprivredna domaćinstva koja će biti isključena praktički iz sustava poticaja ukoliko se ti objekti ne legaliziraju nakon ulaska u Europsku uniju. Jedini način da se ti objekti tih malih poljoprivrednih domaćinstava uopće legaliziraju je da se jednostavno pristupi besplatnoj legalizaciji tih objekata i nema drugog načina. Tu skupinu objekata mislim da će se jednostavno morati odvojiti, ne mislim na komercijalne poljoprivredne objekte, već na male obične štale, staje i slične objekte. I drugo, kad je riječ o ovoj plaćanju naknade za komunalni i vodni doprinos, pa da, to jest na neki način nepravedno prema onima koji su to plaćali unaprijed, ali s druge strane tu je problem, mislimo da je to jedini način. I još bi trebalo razmisliti o tome, s obzirom da će se opseg poslova geodetima i arhitektima povećati 100 puta u projektu legalizacije, da se dogovori način da usluge njihove kod legalizacije budu znatno niže nego što su po sadašnjim cjenicima i to bi se moglo napraviti ako bi se pametno to osmislilo.